لهرما کردستان روبروبونا نخوشیا ویروسا کورونایب آوایکی جدی بریوچه و ریکارن تند جبوری گریه لیوه نخوشیا جهانیا بیدرمان دی انجام دان. تانها رژه هری بهتر جتومار کرنا پیکتیان به صدما انجام دانا دوشینان لطاقه که هولیری بو گوشیست و 7 کس ده انجام دا پیکتن ده برانبر ده به دهان کس رزگار بونه و روشتانها ده بین کنترولا حکومتا کردستانی ده. وزارت تندرستی هرما کردستان روژا دوشم ایواره 6 نیسان راگهاند 17 پیکتین ویروسا کورونای لهولیری و سلیمانی به تمامی رزگار بون. لگوری تندرستی هرما کردستان پشتی ورگرتنا چارەسەریên پزیشکی yên pêwîst 16 rizgarbûyî li Slêmaniyê û yek li Hewlêrê hatine tomarkirin rewşa wan niha arama. Derbarê pêşhata û dawîn amarên pêketiyên vîrusa koronayê li Herêma Kurdistanê jî ta dawiya şeva duşemê 44 rewşên nû bi vîrusa koronayê hatibûne tomarkirin. Li Hewlêrê bilindtirîn rêjeya rojane ji tomarkirina rewşên koronayê re hatibû tomarkirin ku 41 kesên din tûşî nexweşiya vîrusa koronayê bûn. لگوری تندرستی هرما کردستان جی هر 41 پیکتیان نو 17 جن 15 میرو 9000 بون. پرانیا پیکتیان جی ده هر دو شینین لطاقه کاریزان یا باجار هولیری پیکت بون. هر وها وزارت تندرستی هرما کردستان سه روشن نو یک لحلبچه دو لسلیمانی راگهاندن. لگور تندرستی کردستان هر سه جی جن بون. به تومارکرنا 44 روشن پیکتنه به ویروسا کورونایو چارەسەرکردن و رزگاربوونا 17 کەسان ئامار و هەژمارە گشتی یا نەخۆشان و رزگاربوویان لە هەرێما کوردستانê گەیشتە 280 ڕەوشێن نەخۆشیێ bi کۆرۆنایê. Di nav wan de hejmara kesên rizgar bûne jî gihîşte 105 kesan, sisiyan jî jana xweş dest daye.